Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Mana, Te Mōhio me Te Rēhia by Aesop. There are two kupu hou in our kōrero. The first is whakatumatuma, and it means to threaten. Anei te tauira. I whakatumatuma te toa I te hoariri. The warrior threatened the enemy. Our second kupu is whakarerea. Its root word is whakarere, and it means to reject or cast away. Ki te kore ia e whakarongo, ka whakarerea ia. If she doesn't listen, we'll get rid of her. Kia are mai o taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hana nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te mana, te mōhio me te rēhia, nā Aesop. Nō mana rātou ko mōhio ko rēhia, te haepapa kia whāriki pōkai ai te whare. Nō mana te wāhi ki te manaaki I te whānau. Nō mōhio te wāhi ki te whāngai. Nō rēhia te wāhi ki te whakarite. Ka taka te wā, ka rawe te mahinga tahitanga, ka kino hoki te pai. Engari ki hai anō I roa kauiho, e hara, ka māia haere a rēhia. Ka oa te māka te whakatinanahia o te ngahau. Nā whai anō ka ki te whare I te mahi a te hari, te māngere me te whana. Nā ka whakatumatuma I te hinganga o te whare. Nā reira, tā te mea hoki I matea tā mana rāua ko mōhio wehe I te whare e whakarerea ai a rēhia. Ki hai roa ka pōhara ia, ka pati ki ōna hoa o mua, te noho ke ai ki wāhi ke atu. He oti tonu, haere ake nā tino kore rawa nei, a mana rāua ko mōhio e whakaai ki tā rēhia noho mai ki tō rāua whare. Engari he wā tērā, ka rāhiritia ia I ngā hararei e hari ai rāua. Ka ore rāua mō te tuku koha ki aia. Ko te kiko o te kōrero, I nā te whakapoapoa o mā hora me te maruwehi o ōna hoa. Honour, Prudence and Pleasure by Aesop. Honour, prudence and pleasure undertook to keep the house together. Honour was to govern the family, prudence to provide for it, and pleasure to conduct its arrangements. For some time they went on exceedingly well and with great propriety. But after a while, pleasure, getting the upper hand, began to carry mirth to extravagance and filled the house with gay, idle, riotous company, and the consequent expenses threatened the ruin of the establishment. So that Honour and Prudence, finding it absolutely necessary to break up the partnership, determined to quit the house and leave Pleasure to go on her own way, which did not continue long, as she soon brought herself to poverty, and came a-begging to her former companions, who had now settled in another habitation. Honour and Prudence, however, would never afterward admit Pleasure to be a partner in their household, but sent for her occasionally on holidays to make them merry, and in return they maintained her out of their arms. The moral being, intemperance has an alluring aspect, but a dreadful retinue. Tēnā rawa atu koe I tāu whakarongo mai. Thank you so much for listening to Whakamiere. We have some exciting Patreon news to share. There's a brand new tier for anyone to join. For those of you who want to tautoko Whakamiere, but don't mind too much about the other perks, there's now a $2 tier. That's just 6 cents per day to keep the podcast ad-free. You can, of course, also purchase digital copies of the stories from every one of our Paki Waitara episodes without needing to subscribe. Simply visit the Whakamiere Patreon page and head over to the shop tab. You'll find all of our Paki Waitara there.
If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko in a non-pūtea way, please consider leaving a like and a review on your podcast app. It makes a big difference. A huge mihi goes out to our Patreon supporters, without whom this podcast could not be ad-free. If you have friends in whānau who would like our kaupapa, please share it with them as well. Head on over to patreon.com/whakamiere to learn all about our subscriptions and to join our whānau. You can also follow us on Instagram. If you'd like to get in touch with us about the podcast, you can email whakamiere@gmail.com. Ko Taurapa au, e mihi nui ana, hei a koe nei e hoa mā.